Để liam khảo KSO Cambian Pang Students Organization ta kangan mona thangkuai. This is not the first time for me. This is the second time. I had a great time here with them, especially in their program. Kalam tho mi hai akhang tho second time the 2023 khảo mi tong kampau kha to hai sabame organization ka harina hai pau za don nang to martyrdom day daina organize ko ne ani as a guest of honors no ka lo ko away. I had a wonderful time interacting with all the elders. Hai nong tong audience tele sai tong audience to bai ma ye hai nai tele pai na satisfy suai nai lai asai ne la ram ne tabi jan krai asai bitong tho program ni bai the focus ni bai the mansai ni bai the audience non hai ni ani utong purpose ni bai the je nai to preaching kham ko to de na 2023 kham non de tho preaching na kada kan the sai tho hả sai tho preaching ko de ko kum dong purpose ko na sao. Not only just listening to the lecture, communicate idea में तो अने कहा मिला खनी सर्विस गागा मिला खनी पैंटो बम को इतने को कहते हो तो सर्विस जन हम दे आए मैं वो इन्हें सर्विस जन हम दे दे लाभां मतलब में कतीन तो लोग को आए दो लोग को आए ला सातन को आए सुम लोग का कर रहा है ज़रा दे भी दे किंग सोई लो Zan pa bakala tau raw kani. I'm very lucky. And most lucky person today. Tabijan Kroy, at least among the speakers. Tabijan Kroy kani uri na background like kasyam do uri na niya ka. Now I selection surah kani right. I will read the rewards. Sama ko the. Paina na lai kani uri na background ba ra kani I background. Sadara keden, that is right. We are running out of time as per schedule. I know, I understand this. Ni tong kagalle, ni tong local standard time tu nasa ina ni, lomba standard time tu nasa ko. ISD, okay ni utaro ni, lomba mi standard time tu ya. Kama alang ini salke go to the point, okay. Nani itu doma me pakai area itu guidance counseling itu motivation itu pakai king kayak gitu tahu tuh nih selection sendiri kan mana nih ona ayenjat kau nani lani ini lalu betul kerja akan nanti mereka ini lah kan mereka ini dulu men sambil service kan mereka ini lah tuh lani ngapa sini mereka ini kan ti kamar ini nih mereka interest mereka choice mereka attitude bayar nih मुझे करना सर्विस नहीं बाय बाय नहीं लाभ हुए ना थे सर्विस बाय हाय स्पेशली लगता है जैसा बनाए इंडिया का कॉन्टेक्स्ट को सारो मणिपुर का कॉन्टेक्स्ट ना तो सारे ना है लाइक एग्जाम में गया नहीं एजुकेशन का ना सीरियस इंटेंस टेंस और नहीं ऊपर इन्हें सीरियसली चुका में गया तो मणिपुर कॉन्टेक्स्ट को सारे ना है नेशनल लेवल ना में इंटरनेशनल लेवल है नहीं विलेज को लोग ने से तो through media, through communication, we are living in a global village. Whole world right now, cái luồng như thế đấy, cái biển phẳng nó không vậy, cái biển phẳng này là cái luồng như thế của dân hùng we have to explore the whole globe. Nè, hôm nào mainly là India trong context của sao thế? India có highest and most prestigious service like government service law. Government service है most south other service ना नहीं सुता हुआ student by को Taurano. yes IAS IPS IFS कौन सा है नहीं okay कौन दे तो नहीं सुनी थोड़ा सुनी नहीं सुनी थोड़ा सुनी बो IAS officer थोड़ा सुनी हाँ सुनी बुका बंदा था जाओ IAS officer सुनी में हुआ ủa mấy hỏi sao gần đây nó làm rồi cái này xoay người tí thế
IS officer suni te kom de to ako nago thang tha ako nala thang tha ha ako me de IS officer ko sa tao ban tha ha you have to appear highest exam in India called UPSC exam ne rena IS exam sabam te ni UPSC re conduct sa Union Public Service Commission re conduct sa da mai hai so ti to se DC so tao sa the rena secretary so tao the state ko ne union ko ne secretary top post up to cabinet secretary IS non tong highest limit hai ni service career ko da mai ko kom do me exam ko kom na jaw ma tha nang ka boi ko degree lo ko pajao no bo for general science art any stream okay maybe professional course maybe general course you have to be graduate graduation to nang ba bitate graduation na lo ai na nglan de na sala khaning ba de that is the toughest I appear to them I appear 5 times 2 times I clear prelim main I do not appear I do not crack why kalam tu ni 1994 kau aniu gan kau ai kompo most unlucky people in India aniu mai most unlucky people I graduation doi me hoi 1994 kau 1994 before 30 years me kom bodo kom all the service were banned nationalized for 10 years ting kom road service ban suina service mekada recruitment service mekada up to 10 years for 10 years that's why we are the victim of modern age okay why because that was the year when India began digitizing office processes introduction of computer na mas sai tong labor mas sai tong workforce ko lang 1994 up to 2004 ban migan ko service conduct ko UPSC conduct na I seriously I tried I could not get but I never regret I do not regret na 20 lakhs of the base of India compete for what 315 jobs. Migan how IS, IPS, Group A, Group B service only 315. How to go more than 1,000 vacancies from Minani. Okay, I appeared seriously 5 times. I could not crack. I never regret. I am very much satisfied. Okay. Out of 315 in India, best of the brain, I could go up very, very high level when I compare to my standard. Okay. Only because of half percentage, I could not clear the main. See, out of the base in India, 20 lakhs youth. Now, more than 1,000, 2,000 vacancy I was sure I would be one of them. Only 315 for 5 years, no change. Okay. IS Armstrong my IS IS officer ni katong rank tukoy bo 349 ni. There is no space for them. 349 position. Okay. In my classmate, among my classmates, apa me Senate months how aniugan to UC first year, second year graduation to China. Apa me punai ho. Aniu UC first year proposal me punai Senate months college Shillong ni. Kagan ko dito one of the best college in Asia. Senate months college. Ano yung pusat? How minanay ganay correct so na. Kasi minanay 100% pang mina. All India rank how he could not get IS.
100% group A. Nhiều lần tôi đây à. Đó là cái mày cũng là các bạn nhiều thầy là class mấy tôi capacity thầy nào thì là nè nhiều class tôi thầy nào nghe nhiều con potential thầy nào nghe nè I knew they were not at all. I was not the second to them. Okay. Class của tôi cái này để chúng nó cái nào cái này là nó grade số của mình các bạn về của tao sao như thế cái này resource này time này encouragement này cái này có background đào cái các phụ hay secretary các phụ hay forest long conservator số bạn này cũng mình là xin là mình Frederick tao additional secretary rồi này mình cũng thay nào thế cái gần người college rồi tôi cái này chẳng phải mấy sao thế này nè khát tuổi na Mizo na Robert Chongsu na cái này nó để những tổng kết sau bây giờ mà more than 100 tổng kết sau all countries will be như này thế nào này cũng class tôi thấy cảm xúc cũng kiểu cũng IS nó cũng phải nó khảo hơn là được không cũng có được giáo cái con consistency phải intelligence của mình bây giờ consistency này của mình nè phải là cái này các bạn thấy tôi cũng sao là giáo cái các bộ về IDS của sao ICT nuclear police ni các bộ cái này trả ở gần luôn mình ra đại một sốนะแล้วก็เนี่ยคนไปนั่นการมัน resource ไหน information ไหน material ไหน time ไหน encouragement ไหนakan gan itu bega lo ai pai negara ni you know my condition ni ba ko no me ni but I never regret. I thought I was a great achiever. I can't regret to me. No, I think I can pass IAS exams not at all difficult. Systematically, resource in is a lot of exam control. I appear some kind of Saloto. IAS serious Bankanga. I had no time. I was teaching in Don Bosco in Far. Don Bosco School teaching my son. Ramon Babiat pun nulis ada ngai tim, bagi datang ni. Ngai tim, tapi teaching the correction sana. School ko te classroom ko te 85 student. Class 9, 10 the only boys ni. Classroom dulu ni kemang segam, ni sat sana tu mana bukan betul ni na. Serious. Kau dah 14 lah suka. Kau I think it's not at all difficult. Exam aku nak ni. IAS exam exam is it's wrong conception. But we need consistency and we need devotion. Okay. Ini kita tahu sangat di mana ada. Ini kita naik, ini we put support naik. The most important thing is that time is also the most important thing. Ini bukan itu. Kamu ni asal ni. Well prepared for master for UPSC exam tahun kena ke sumber saya nggak mana tahu. Yes bar, that's what I'm saying. Ini kau bukan di dalam ni. This all my testimony to you, okay? My living testimony. I mean that 3 times, 4 times kan, goda itu sebenarnya crash ni, ngam ni, kakaknya. But time doesn't permit me. Time did not permit me. Time and tide wait for no man. Okay, so be careful. You must be serious. BA pada research person kan ni sana. IAS ada apa ni? Tu na master lo ina, graduation lo ina. That is wrong approach. Okay, you have to start right now. I pun so ina. UPSC exam ka jalan lo tum thun ko I fail so ni. Jalan orang tu question tanya na, jalan orang mau main, UPSC tu exam gitu. Orang tu tahu itu orang tu Nagaland, Assam, Manipur, and all of them. Betul ni. So I do jalan orang mau main tu Nagaland, Assam, all of them. I should honestly, but it was fair. Official version tu pun boleh only Manipur orang ni. Serious, minor in detail hai ko dito. Thai ra ra người ta có thể nói không thế.
UPSC exam na thagani subject matter you have to know very nicely. Jelero mai tumlam than ko jelero na player I player ko ni. Okay. Nagaland to ka officially moment mana play si cha. Tabi jelero na so ko ajele sini ko na ko santo. Ore to asam ko nagaland ko ra ke nanu bije ko kon ai. Chele sini ko na. Than ko ki Nagaland got no impact at all. Assam got no impact at all. There are no many. Only Manipur officially. Oh. IAS exams are heavy come to minus soon. I put it. So my dear students, it's right time for you. You have to start right from now onward. Okay? IAS ni nato na graduate selection na baito. Science ni pam nume, arts ni pam nume ni. Na graduate selection na. Ani ugang boleh tahu komputer sudah update semua. Sering itu kalau itu saja. Ani ugang itu arts jadi arts dan science dan karena tahu tu both arts and science including mathematics. Mathematics syllabus tu kita apa mana tahu tu mathematics ni tahu tu you must be careful. Don't neglect mathematics, okay? Nah, class 9, 10 nonton. Paling kurang nonton higher mathematics kami na. Syllabus kami. That is very helpful. Some of the competition kan, betul. High marks, 2 marks, quite different. Mark, I made exam only 0.5% per conduina. Not because of high percentage, okay? 3%, only because of 0.5%. Only 1 mark, 2 marks is very, very important. Civil service you have to develop all-round development, okay? Mai sudah kita nangga ayah sukses nih kegantung jangan rasa sekarang gitu road nang gitu rasa tinggal mobil belakang saya mana nih saya kira kalau IPS atau polis sukses nih boh itu start kena gitu itu kalau polis sukses nih boh suningam jadi sini pernah nih suruh suningam saya tu pernah tu suningam saya tu di sini nanya nih uniform yang siap mati nih bam ni nanya nih roda di sini nih polis di bam ni nanya IPS officer sini nih sham tahu UPSC exam sam tu ini anggo kan deh kau nak mai dari nato tidak polis tom recruitment kam mai bang kam UPSC clear semua mai IAS exam में combine with clear semua menangkan police officer ini menangkan karena itu है assistant commandant examination mana ni 3 stars berapa ni assistant commandant okay में है CRPF BSF CISF ITBT को में paramilitary force में ना आने से में तो assistant commandant exam ना है तो नहीं graduate okay मैं बांग का मैं clear semua में तो police officer तो सुनी दे तो itu untuk sedang था CPO में exam ना है CPO Central Police Organization Examination ni I tried it very easy I ni kalau si saya I UPSC exam clerical exam aku thapkan na lani ini suatu mena atau mena mungkin I must face it I have to give advice to my younger generation ni jadi personally I face ni suatu na up to UPSC to clerical exam I join semua India pernah exam bertuni some I clear it easily some I clear a bit tough some I could not clear nih dari UPSC dan CPO Central Police Organization sama just graduate मैं तो सलाह है I exam था कौन सलाह है मैं exam में नहीं हुआ CPO sama मैं तो कौन करे सब start करना है सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर करना है नहीं police officers नहीं हुआ था CPO organization examination to decide and you have to be graduate first that one नहीं बाय các bạn này cái đó departmental exam vậy तो state không rồi bye bye kalau mau vậy तो ai mấy cái council nó không cái sao ngang cái này con là hay cái là civil का ta भी तो है military officer सुनी नहीं था ना वो army officer सुनी मान army officer नहीं army officer सुनते कौन था army officer सुनी थे कभी exam लाना था the highest exam, the best exam for entering Army Indian Defense is NDA,
nó chú đại NBA National Defense Academy mấy National Defense Academy phải wing các thủ này là infantry air naval nè mấy cái đó NBA của mình thôi cũng không cả you have to be 12 pass with science physics chemistry mathematics arts nó thuộc về ngành một cái done arts nó thuộc về ngành một cái now NBA của mình thôi you have to clear up to 12 standard science that also very high recommend for scheduled tribe 60 to 70% below third division của nó thuộc về mấy đơn 12 class tao pass rồi mới gọi là NBA cái đó mới gọi thôi you have to start seriously mark this course rồi na đấy including physics chemistry mathematics done mấy bộ năm một cái rồi này cái đó 12 class rồi năm một cái army observation media cái cùng tông này nó có CDS na đấy combined defense service nè mấy NBA sang thì đó cái cùng này là đào sang là cái đó này 16 half year to 19 half year 20 năm đấy đơn NBA của mình hả sao sử dụng 16 half year to 19 half year nè mấy cái ta thấy ai ngắm một cái đó army officer số này đấy cái police đang là CDS này combined defense service hay này phải nó đại police service nè hay nè infantry naval air mấy này cái dạng năm để đơn con là mấy giáo như mình gọi là graduate rồi ta thế con là graduate rồi mình hỏi CDS cao Air Force để naval của con này thôi cao sắc mấy 12 class ta at least science là lúc ta đó physics and chemistry nang graduate arts của bạn đó này 12 class ta nang science là physics chemistry mathematics là lúc đó you can join the CDS mấy CDS này con là highest exam hay như đó mi thế các bạn cái có mấy thôi service là lao nó như thế nè đại gia người ta target là cũng thà con nè hôm nay thì đâu CDS gọi là như thế hôm nay đâu bài thì đâu cũng còn sẽ đi bỏ nhưng mà bài lái bài này thế mà tao IAS officer suy gì như này army officer suy gì như này rồi police officer suy gì như này thì nghe cái sẽ doctors mình sẽ sản này đi doctors mình cũng đang thà doctors meaning now you have to clear NEET exam. NEET N-E-E-T National Eligibility Count Entrance Test. Nè National Eligibility Count Entrance Test होते हैं. मैं तो भाई arts nó nổi một cái medical của cái này mình có đây 12 class pass rồi đấy 12 class pass rồi đây with physics chemistry mathematics mathematics này tạo cái dạng của thế này gì mathematics thì neglect nó thôi là thôi này thôi tạo thôi là của thế này đi neglect đó là để mathematics đó anh mathematics là lý là khoa học chính là gắn nó là cũng medical interaction cũng được rồi no you have right time now tạo cái gắn lại của ni anh you clear up sự của nó đó hay đi cũng là số kháng nhà 12 class pass số kháng ni bây cái dạng nó mấy nhà physics chemistry mathematics cái dạng mà mình chơi gần sẽ đến là ai doctor như sự gì em đang thế là ai có engineer xử lý ra thế engineer xử lý tôi cũng đang hả engineer xử lý thế nào của mình không có đất là examination khả năng như thế mấy examination ra của cũng sao Z ni Join entrance examination. Z saja IIT को तानी में कोई engineering college को तानी में हजू में कोई Z clear संता नहीं है को तो भी तो हम नने उसको कौन था Z को कौन में IIT को कौन में हाय remember 75% at least in 12 physics chemistry mathematics क्यों ना नहीं मर गए 12 class tao nó base với nào 12 class của mày marks này đi 75% IIT engineering top college của mày đi mày hay là nhiều chuyện là số 75% clear là con mày thiên nồng ghê rồi nè xong cái thế gần sẽ là ai engineer thì sự thì ai
bank ko ay post category ka na akhare na managerial akhare na clerical accountant kuni ko jero after 12 class you can join banking recruitment exam na ina dan 12 class ring lang mo ito lower post subordinate post ke managerial post ka bank to manager sumiti ta ko bula exam kana PO exam professional bank professional examination BPO tadi kau na ni bank professional examination na dan ko na bank professional examination to any graduate whether science art engineering or medical anyone whoever graduate can join any graduate jamu na mi to ni communication la mi to examination ningla rede bank ko ni full of critical analysis then reasoning power na by critical arithmetic na na suina whoever interested bank ko kan ayo kan ni banking employees ni bank service ni PO exam BPO exam bank professional I personally tried it I 2 times 3 times tried it but make the link sa ito ni ani clear semua kan sampai ani serious na semua na but I must face it I must try it I must have the experience me ko to ina ni undai ko na gasere na to mai bai suti engineer ni suti te sibai ni suti te bank ni suti te gasere na I to agriculture ko guni te ko mata ka sulo ta ni tong ko roi ko kum roi ko lo ta ko khao ta ko guni te ko tong lai ko ta ka BSc in agriculture okay bachelor in agriculture sami nai na ni mai to ne guni ne hai kum ko ka ge nai ko 12 class you have to pass with biology as a subject biology nani pula da ko tre ko subject ya compulsory seniman physics chemistry mathematics ni agriculture ko guni me tho veterinary ko mai forestry ko mai horticulture ko mai lau ta ko tau gan nun pa nun le pai na ke na ding chao mai to ko gori to ni you have to pass you have to join BSc in agriculture bachelor in agriculture bachelor of science in agriculture with degree na dan mai ko gori me to pass ne na hai compulsory biology subject na ta na biology exam ke ni na entrance test ko ni na ni mai quay ko ne ta di service ke pai na dai de na de ga se na passion ko ta ni sa di na ni passion thai di nge passion is very very important okay jao ne passion ko ta ko to nge na ko passion design na ko ni bachelor of fashion design sai de mai do mai ne 12 class ko khau ni jao te na ne service ba ma so sai ani khau ni no swan na sa ma de pati ni na swan ga yo western dress na pino te wedding gown grani wedding gown tha ko ba su na bon tha bo in terms of love in terms of love la ni why don't you explore all these kind of things hai ni tan mi na ding of course some of you may be interested interest na ni ko some ka ta mi na se pi ka ka mi na se ni ta kan ko gang kha pi ka ko phat ko ka if you finish bachelor in designing training ga ni lo ta nang salon khala ko ka bang ka ko ga na you can earn millions of rupees okay for us anong to hai ko me to unreachable that to me bhag ni to no the world is open for us okay ka go me to interest ni na ni atho ko mere na teaching ado ka so ni le me na ni na ai do pesan ni su ye te doctor ni su ye usa so ni nang teaching line ko ni ko na first primary usa ni primary usa so ni to ko kham you have to pass 12 class with diploma in education training ma mai tao kan do usa so ni na application se tha no mi da nang usa so ni to primary usa ne 12 class bai lai kai do na diploma course diploma in education and
teaching. Okay. Number kita ni. Teacher, high school to secondary level kosa sini tu kompa. You have to complete your graduation with BA, Bachelor of Education. Hai Bachelor of Education ni. BA pass होते, BSc pass होते, class होते, join करना मतलब right तो नुकसान नहीं. ताकि graduate और diploma और BA तो मामू पर तो application से student तो ना application से accept student तो ना. और ना college और university का professor से नहीं तो बुला. You have to complete your master in your own subject. नहीं, कौन ना? You have to clear the NET, National Eligibility Test. Nang master loy bang taboy subang ni NET clear sebenarnya nang college atau university kosa nang beda. Ada ni, nang sa sunin nak kan itu you start now. Nang tong course kau loy nang situ, na master loy na NET clear situ. Kau ni tu kan? Ziarah clear situ kan sih. Ziarah clear sama sudah NET clear situ ni. Atau kau mereka ketiganya ada acting kau kan? Kau ini acting ya, film acting nuruh film ni, pai nak opsi nak ni. Kita ayu jawa, nuruh film patang, palam ni ke. Trend semakin tu ni, main jauh sih tu. Kau main film tu kau datang ni nilai tu pihak tu kau. Okay, Bachelor in Acting. Because trend tu itu, that is after 12 luar dah kau city buat acting from institution final nanti. You have to go training ni. Tadi film jauh dah. Tadi film kau Kate Winslet tu nak berena. Every night. Wah, penting banget siapa ni? Anu tu nanti pada apa tu tu mana? Kita train. Ini jadi penting tu apa? Ini sih. Kada. Nonton film kita betul random. Saya train lah pakai tidak macam ni mungkin nanti. Saya dah berdiskusi nanti. But if you are interested in doing for acting, you have to go for Bachelor in Acting. Okay, that is after 12 pass kita kan? Ni. Pai nak nak ni, sebab saya ni muka ay mula pregnant. Suppose tahu kau mereka law, legal profession kau tanya ni kau, ane law tu profession kau mereka merau macam ni ni kau. Ni law ni ay advocate ni, tapi justice level of judges tu ni high court atau supreme court atau tapi court tu sini tu nak ni kau tak mahu. That is, namanya interest tadi tu after 12. There is a course called High Year Integrated Legal Course. Tu nelayan ni, ikut pemuda. 12 pass itu kan, Science ni Arts kita mungkin. Mana mereka graduation wajah na LLB, LLM, doctorate pun kan. Konten law legal process ni advocate itu juga macam advocate sudah ni just ni sudah kan macam ni. Okay. Bapak ini. I pun kalau saya nak ask kau, I want to give some of my comment. Consider, nane dari exam ni hai, I kelar ni sakit ni. Service sugana nane exam ni tu, you will be frustrated. Service tan kan tu nane service ni dari exam ni tu, you will be frustrated. Sam itu tahu kan tu service sama sering merau. I sakit ni. 1994 ka ani graduation pass para ko service ko ka to ani service ko na like exam to the service avenue was closed to me service ko avenue ko door was closed ra frustrated law 1994 ka service closed ka dito there is no reason to say that in your time service avenue will not close I shall be there Tesla company, car manufacturing company, Subong. World of how they Tesla company ni 50,000, 60,000, 1 lakh workers not even one now. All the work by computer, AI.
artificial intelligence. Man say bami pada fire. Service subang pada fire. Kadang nang kena. China kau Japan kau hotel tu tapi hotel kita pada hello, good morning, welcome gentlemen, hello lady, beautiful. Ini dari sabun pada kau AI. Man say bangga kita service ada ni urusan tu kaya AI le lagu kita tahu. Kembang kita kan ni service tu kan lari sama macam you will be regret a lot. I warn you, okay? Ada ni. That's why kumna kita tahu sampai your diploma, your degree should not be your weakness. That should be your strength. Nang sampai mereka nak untuk degree kita untuk strength banget sih. Nang service itu nang sama diploma para tahan para tahan mara ni tahan mara service lomba mara tahan ba ni tahan ni ai dari sama nanti kita minta nanti kita kai tahan kan macam kita doktor sih your weakness, okay, not your strength. It become your liability, not your asset. Service itu kan target ini udah bukan jadi tahu apa. Dari sama kita service itu nanti hari that is completely wrong. That is gone. ไม่ตรงเต็มวงเต็มตั้งกันให้ได้ wrong. Jack Ma แล้วเราresearch person kali ini saat ini Jack Ma sampuran jantung Jack Ma sampuran jantung kan Chinese my billionaire na Jack Ma sampur apa yang lari sukan pula kemana billionaire kata I don't want to describe about this in detail, okay? Kemana risau If a bunch of banana and bundle of money are given to the monkey will choose the banana. Hopi kale sianban ka jauh kan tido ka, cuy, ti kani jauh le bila bo. Banana, sianban kadi dalam ni. Why? Tapi jeng kalau dia kemai sianban derena banana pai na lulu macam ni na. Hopi na ti kemai tu kali ni sianban tu ti tuan tu baca sianban di lari tu mai derena hopi azu kemai lu tu nu tu ni kemai thai ni sih. Okay, kau nak tahu guys, this is the great example before you. Nanti buku kalau kau nanti rena lari example ni service kan suci tu service tu hopi kau. If you dedicate your intellect for your own enterprise, for your own entrepreneur, number of service you can give, okay? You can buy. You can earn a lot of money. Siapa kasih muda. Salary tu kau tidak pakai lah. Nang kau skill kau nang ram thai kau nang rana kau tinggal nang kan ini tu entrepreneurship. Bagan mana explain sudah detail tu sukai kan ni. Mai sudah tu nang siapa ni salary kau song 100 times, 1000 times nang kian nang pang tapi nasi. Una tahu tu, ane tu education tu orientation ni tu mangha tahu skill based. Service based macam tu, service orientation nama kita mereka membangun kamu kita. How you can stand by your own. Nang rana kuna dengan ko nang skill based. Ko pina NEP, New Education Policy 2020. India itu New Education Policy totally different from our time. Okay, tahu ni NEP 2020 Thailand. Tang deh, ini ukur sanksi misalnya saya tahu deh. All that type of education random pun tak boleh ni. You have to be skill based industry. You have to skill based education. You have to start this. Karena service tu kan minggu nak kau thai itu, nak sampai thai ni, mai kerana nak support semua, nak pi tanda itu tahu sampai agriculture dong bachelor degree asu pangkat nak knowledge nak ni buat thai ni tu, buat thai ni lau kan ni pi pun suka ni. Horticulture pangkat ni, mai kerana nang kampu mina mana nang pamina ka service mo skill na ina si, mai dia ke orientation sa taro sa ni. Hari ni, okay, last point I want to connect. Once if you go for your profession, nang neo line katang kate na susunod ng tago kanito,
commit to your profession นั่นตัว profession ก็ไปนะ commit สุดได้อันนี้ก็ก้าวไป problem ได้ไง profession ก็ว่ามีน้อยไหนกันนี่ profession ก็คัดสิ commit สุดมากเลย we become a duplicate society please remember ได้นั่นตัว profession ก็ commit สุด example อะไรที่เราได้อันนั้นเนี่ยเขาจะ government school จะสุดที่จะบ้านมี more than 1,000 นี่ I'm not talking about private school teachers, okay? Government school जा नहीं है ऐसा नहीं। कहीं उज़ा सुने तो लोग बहुत वाक उज़ा profession का school तब हम गए था, लड़के सब तब हम गए था, हाँ, disrespect to their profession, okay? Politician हम तो public था, I politics तो profession को गुना के ना ताकि ना नहीं Once I took it out, I public the seva something that I'm going to politician will go. Once they are elected, lies become their business, corrupt become their business. Come on, that. No, politician are going to duplicate. Ni. National local have ni. Underground, kanate na kani mitang kanan saya bawa menurut. Kani mitang kanan bawa gay to. Langkah itu satu meter. Gay itu sian dan teh sasi sao macam pun teh zau puang teh portion ai senta ko sian nai national kan dah duplicate okay office office kan ada service ni gua nak ko boleh sian itu tantang ini tantang duplicateให้ไปแต่เขาขาเราหมดเลยซีเรียลมีจาร์สก็เสียให้บริหารอยู่ในของ society เลยจาร์สก็ไม่น้อยหน่อย they no longer about spiritual luxury comfort prestige honor respect sedangkan jars di dalam ini gari gagal tahu tu kau deh gari gagal itu nak dari di kafe nama tu nak ni duplicate asal na cái niềm mải là cả về tăng gia mải người cái gạt không cái một cái gì thì không cần mau là biết đời sợ pasta tikin làm cái đã làm gari thao làm này gari rồi na pasta rồi tikin rồi brand din mà awak balsa awak karakter kan sauce apa ni you also I tell you I warn you okay once nani mai profession go kani se to how in a very so don't talk about others no shame se bai ka sama ta you me mai bai ka sama se I don't me I don't I gai chuna I chuna I than na long na ka I gai ko ne ka di ko ga ka ne na si tao kan ko mai to ka se sama ka mai bai ka ne you con là cái cá thùng đến nước mày nó sâu nước của mình long our society become a duplicate society okay my duplicacy trong society ta sẽ mà mình we are going to land somewhere we do not like it all I want everyone this way ai là ai sai nên mình cũng sao được thế tao trong duplicacy trong society trong luôn để ta sẽ mà mình đi nếu làm gì ta mình cần đi vào một cái thế là nếu ta sẽ được ta có profession sẽ được số tao dengan mak yang detail sana oleh dia kali sabab lepas ni lungsoi nak tak semua lungsoi nak semua besok nak semua thank you